Poštovani slušalci, dobar dan. Nakon pada srednjovekovne srpske države, koja je u to vreme dostigla visok nivo kulturnog i političkog razvoja, nastupio je dug period robovanja pod turskom vlašću. Tokom nekoliko stotina godina srpski narod je vodio borbu za fizički opstanak i očuvanje svoje vere i nacionalnog bića. Narodno stvaralaštvo bilo je tada najvažnija spona sa prošlošću, ali i mogućnost prepoznavanja srpskih korena za buduće generacije. Važan deo narodnog stvaralaštva bila je epska poezija, putem koje su ispričani značajni događaji iz istorije, veličani junaci i izražavani ideali i nadanja srpskog naroda. U današnjoj emisiji S kolena na koleno razgovarat ćemo o epskim narodnim pesmama i njihovim porukama sa našim gostom, profesorom na katedri za srpsku književnost na Filološkom fakultetu, Boškom Suvajčićem. Profesore Suvajčiću, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, bolje vas našli. Može li se odrediti vreme nastanka epskih pesama? Vrlo je teško odrediti vreme kada uopšte narodna književnost nastaje, jer ona počiva u najdubljim slojevima čovekovog pamćenja i uopšte čovekove kulture. Dakle, sa razvojem govora, sa razvojem uopšte čovekovog mišljenja razvijaju se i primitivni oblici kulture i usmene književnosti, ali svakako epika ima određeni svoj procvat u vremenima koja tome pogoduju. Dakle, vremenima određenih značajnih istorijskih zbivanja, bojeva i tako dalje. Epske pesme između ostalog pevaju o istorijskim događajima. Koliko su podaci iz njih verodostojni, ako se zna da su prenošene usmenim putem i da su verovatno tokom perioda i menjane? To je takođe jedno teško i kompleksno pitanje. Nesumnjivo da epska pesma predstavlja neku vrstu stava kolektiva prema zbivanjima, javnim zbivanjima u društvu, i epska pesma prati određene istorijske događaje, značajne po pojedinca, značajne za zajednicu kojoj taj pojedinac pripada, čiji je on u stvari predstavnik, i pevač, izvođač i slušaoci i uopšte ta kolektivna svest. Tako da u svakom slučaju ono što je Vuk Karadžić rekao, da u epskim pesmama ne treba tražiti istinite istorije, to stoji. Ali svakako stoji i to da u epskim pesmama, ono što je rekao Andrija Kačić-Miošić, da u stvari treba tražiti dobar temelj od istine. Šta to znači? Znači da postoji određeni istorijski impuls, određeno jezgro odakle se priča razvija i stvara se neka vrsta nove istine. To više nije faktografska istina, činjenična istina, ali ona počiva jednim dobrim delom i na tome, ali ta istina, nova istina, ona u stvari, kako da kažem, ona se ne udaljava previše ni od ove faktografske, ali se menja prema jednoj drugoj logici, prema logici razvoja kolektiva, razvoja društva, onoga što je funkcionalno, što je potrebno. Tako da, u stvari, mi možemo govoriti takođe o različitim etapama, različito o epohama, o stavu pevača, o odnosu kolektiva. Menjaju se i pesme i događaje, različito se interpretiraju, ali je važno da nekako u svemu tome ipak postoji i taj neki dobar temelj od istine. Postoji to istorijsko jezgro. U krajnjem slučaju, odnos prema životu koji je svakako u tim epskim pesmama važan, koji se ističe, jeste istina. Jeste jedna vrsta, u stvari, više istine. Više istine ili istine višeg reda, može se to i tako reći, jer epika je uvek jedna, i kako bih rekao, umetnost koja ima jedan čvrst ideološki stav. Jedan stav koji nosi određeni ili se temelji na jednom sistemu vrednosti, ima određenu motivacionu ulogu u tim istorijskim događajima i, kako da kažem, u osnovi to je funkcija epike, u osnovi, u tom nekom korenu jeste da se seća, da pamti pretke, zaslužene pretke i da proslavlja njihova dela koja mogu da posluže kao važan uzor, važan podsticaj u razvoju uopšte društva.
Pomenuli ste Vuka Stefanovića Karadžića, zaslužnog za srpski jezik kojim danas govorimo, ali svakako i za to beleženje, prvo beleženje epske poezije, epskih pesama koje su se do tada usmenim putem, prenosile. Da li je pre njega neko zabeležio? To je istorija onoga što mi zovemo predvukovskim zapisima, je u stvari duga. I epika se prvi put pominje, pevači se pominju sa doseljavanjem Slovena na Balkan i postoje određene vesti, pre svega vizantijskih izvora, o Slovenima koji pevaju. Postoje određene fragmentarne vesti putopisaca, dakle postoje o guslama, o pevačima, o izvođenju, ali neki prvi u stvari zapis, jedan celovitiji zapis epske pesme je iz 15. veka i to je vrlo zanimljiv zapis. Dakle, znatno pre Vuka, ali ono što je važno reći kada je reč o Vuku jeste da je Vuk napravio taj proboj u Evropu, u vremenu opet koje je tome pogodovalo, u vremenu romantizma, i Vuk je na neki način, naravno Hasanaginica je pre toga, Hasanaginica je balada, ali uopšte narodnim pesmama je utrla put sa ovih prostora, a Vuk je izuzetno uspešno, izuzetno sa jednim vrsnim, kako bih rekao, izborom, jednim antologijskim izborom jedne velike poezije. On je pokazao da je to velika poezija, on je pokazao Evropi da je to velika poezija, i ako je reč o tom prodoru u Evropu, tu je Vuk izuzetno značajan. Ali kažem, pre Vuka su postojale i zabeležene narodne pesme, i prva takva pesma je u stvari, ona je s kraja 15. veka. To je vrlo zanimljiva priča. Pesma je zabeležena na jugu Italije, izvodili su je nekakvi Sloveni, pevajući u kolu, okrećući se kao koze, kaže zapisivač. Pesma u čitanju profesora Miroslava Pantića ima 10 stihova. Sad pitanje je da li je cela pesma ili je fragment, i ona govori, to je zanimljivo i za ovo pitanje odnosa istorije i poezije, o jednom istorijskom događaju. To je naime takozvani drugi kosovski boj, pored onoga čuvenog prvog kosovskog boja iz 1389. godine, jedan od najznačajnijih događaja 15. veka na našim prostorima je drugi kosovski boj iz 1448. godine, koji su vodili mađarski junaci, koji su predvodili hrišćansku koaliciju protiv Turaka. Drugi kosovski boj se svršio porazno po hrišćane, i posle tog boja despot Đurađ Branković, srpski despot, smederevski despot, je bacio u tamnicu predvodnika tog boja, Sibinjanin Janka. Sad, ono što je značajno jeste da nepunih 50 godina nakon tog događaja, pesmu o tom događaju, o tome kako je despot Đurađ Branković zbog određenih razmirica bacio u tamnicu Sibinjanin Janka, dakle 1497. godine, nepunih 50 godina o događaju u Smederevu, mi slušamo pesmu na jugu Italije u mestu Gioia del Colle. I to je čudesno. Dakle, jedan istorijski događaj koji je prosto bio toliko značajan da se pamtio, da se prenosio migracijama, da su ljudi o tome pripovedali, to je bio važan događaj. Sa migracijama stanovništva došao je do juga Italije, ušao je u pesmu, ušao je u određene formulativne obrasce i zabeležen je kao prva u stvari zabeležena, prva poznata bugarštica, pesma dugog stiha od u stvari samo 10 stihova, ali kažem izuzetno značajna pesma i za odnos istorije, da ono što je vredno pamćenja se pamti i prenosi. Vuk Karadžić je sakupio epske pesme i reč je o velikom broju pesama koje je on zapisao. Radi što boljeg odnosa prema njima i bolje komunikacije, on je izvršio i određenu klasifikaciju prema temama. Da, Vuk je te pesme zvao junačkim pesmama. Najprije ih je zvao muškim, pa onda junačkim, i on je koristio tu terminologiju. On ih je podelio, u školi se to uči kao da su to ciklusi, ali to je malko, kako bih rekao, uopštena, to jesu tematske grupe. On ih je podelio na junačke pjesme najstarije, pesme do propasti carstva i gospodstva srpskoga,
kako je to on nazvao, u krajnjoj podeli. To je vreme od 12. do recimo 15. veka. Zatim na pjesme junačke srednjih vremena. Pesme srednjih vremena su pesme o hajducima i uskocima najviše. I pjesme junačke novijih vremena o vojevanju za slobodu, to su pesme o prvom i drugom srpskom ustanku i o borbama Crnogoraca za oslobođenje. Dakle, to su osnovni kriterijumi Vukovi, već se vidi iz ovih naziva, su hronološko-tematski. Dakle, po hronologiji događaja koji su opevani i tematskim krugovima koji se sklapaju oko junaka događaja, pa imamo tematske krugove o, Mrnjavčevićima, Nemanjićima, o tim vladarskim porodicama, o Marku Kraljeviću, o Kosovskom boju i tako dalje. Vuk je dao osnovne kriterijume za podjele koji se manje više drže i danas. I to je važno, da. Ono što je zanimljivo kod narodne epske poezije, to da ona pre svega peva o događajima i tako neki podaci koje sam pročitala kažu da je to pre svega pesma koja opeva junaka, opeva događaj, opeva jednu važnu istorijsku situaciju, ali da je lišana emocija. Međutim, čitajući pesme, podsjećajući se na njih, vidjela sam da to baš i ne stoji. Da. Pa nekako da, epika obično se smatra da je to i to i jeste. Ona ima razvijen taj fabulativni tok, ona ima razvijenu naraciju, ona pripoveda, peva o događajima, o junačkim podvizima i tako, ali negde, kažem, posebno u ovoj klasičnoj epici, nekako uvijek postoji to jedno dublje jezgro i koje govori o tim određenim moralnim problemima, o psihološkoj karakterizaciji junaka. Daje se jedna, rekao bih, problematizuju se postupci sa upravo stanovišta ne samo junaštva, nego i čojstva. Dakle, ako se kaže u pesmi Banovi Strahinja, recimo, i to iz neprijateljskog tabora, tvome đogu i tvome junaštvu svud su brodi, gdje god dođeš vodi. To znači da se junak proslavlja ne samo kao junak, nego i kao čestit čovek, kao čovek koji je visoko moralan i on to i pokazuje od početka do kraja. Netko bješe Strahinjiću bane na početku i pomalo je takijeh junaka na kraju. Dakle, zaokružen jedan okvir i to nije samo Banovi Strahinja, ta neka etička dimenzija, moralna dimenzija se posebno u pesmama najstarijim nekako ona pojavljuje u nizu, to su i maksime, jel tako, jer zlo dobro donijeti neće, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu i tako, to su neke, kako bih rekao, ušli su u poslovičnu upotrebu ušli su ti neki stihovi, ali mislim da je emocionalnost u stvari izuzetno važna. I u najboljim pesmama je svakako ona, ajde neću reći ravnopravna, ali ona postoji to nešto što problematizuje to na izgled jednostavno pevanje o događajima i junaci. Epske pesme su podeljene i prema broju slogova u stihu. Da, u stvari mi obično kažemo da je epska poezija deseteračka, da je to trohejski deseterac ili guslarski sa pauzom posle četvrtog sloga i određenim rasporedom naglašenih i nenaglašenih slogova i to je vrlo star stih. Međutim, postoje još dva stiha epska kod nas, to je najpre osmerac koji se izvodio u kolu, to su takozvane junačke poskočice, pjesme od kola, kolske pesme, ima ih vrlo lepih, zabeležene su već u najstarijim izvorima i posebno su zanimljive bugarštice. To su pesme dugog stiha. One se ne razlikuju samo od deseteračkih i osmeračkih pesama po broju slogova i dužini stiha. To je ta formalna razlika. To su pesme koje su beležene od 15. do 18. veka. Beležene su u Jadranskom primorju uglavnom. Prva je zabeležena na jugu Italije, već smo rekli u 15. veku. Zanimljivo je da su to pesme koje su do nas došle u stvari iz starih rukopisa, zapisa učenih ljudi u primorju
i negde u drugoj polovini 18. veka one se gube. Nema ih više. U vreme Vuka one više ne postoje i sad to je u stvari jedna, kako bih rekao, vrlo zanimljiva pojava. Dakle, kako su nastale bugarštice, zašto su zabeležene samo u Jadranskom primorju, da li je to samo hrvatska poezija onda, ako je to tako, zašto su nestale bugarštice. Ono što je važno reći za bugarštice u stvari, sad tu moramo malo možda da stvari razjasnimo, jeste da su to nesumnjivo narodne pesme. Da su to narodne pesme pokazuje podatak o njihovoj varijantnosti. Dakle, zabeležene su varijante pesama recimo o Marku Kraljeviću, o Kosovskom boju, o Banoviću Strahinji, postoje varijante pesama koje je Vuk zabeležio u 19. veku. I te varijante pokazuju da su te pesme, ti sižeji u stvari živeli u narodu i artikulisali se u različitim metričkim obrascima, različitim poetikama u stvari. Sad, bugarštice su vrlo zanimljive i zbog toga što već sam naziv bugarštice je vrlo zanimljiv. Odakle on potiče? Da li je to od bugariti u značenju žalobno pevati, naricati, ili je reč o poeziji na prostonarodnom jeziku, Carmen vulgare, odnosno poezija vulgare, ili je reč o instrumentu uz koji su one možda praćene. Najvjerojatnije da njihov naziv dolazi od glagola bugariti koji je zabeležen vrlo rano u rečnicima u značenju žalobno pevati i bugarštice su najvećma pesme epske tematike i duha, ali su formalno kraće od deseteračkih pesama i žanrovski se približavaju baladama. Dakle, imaju možda više tih lirskih elemenata na različitim nivoima strukture tekstova, ima ih izvrsnih u estetskom smislu. Recimo, jedna od prvih zabeleženih bugarštica iz 16. veka je pesma koja je zabeležena na Hvaru. To je pesma koju je zabeležio pesnik Petar Hektorović, uneo je u jedan svoj spev. To je pesma o Marku Kraljeviću i Andrijašu. I ako vi vidite sada da je ta pesma recimo zabeležena 1555. godine u Primorju na Hvaru, a da peva o Marku Kraljeviću, čiji je istorijski prototip u stvari mladi kralj Marko, je li tako, sin kralja Vukašina Mrnjavčevića, koji je vladao jednim delom današnje Makedonije, tada srpske države, i koji je bio srpski kralj, vi vidite kako se to čudesno u stvari te pesme prenose, kako se one šire, kako se o popularnim junacima peva. I sad malo ću samo možda zloupotrebiti vreme, jer to je jedna od najlepših pesama uopšte narodnih epskih, uslovno, jer ona je pre svega balada. To je pesma koja peva o jednom internacionalnom motivu. Peva o zavadi braće i bratoubistvu, o Marku i Andrijašu, i da se vratimo malo na odnos istorije i poezije. Dakle, postojali su u istoriji i Marko i Andrijaš. Ali niti je Marko ubio svoga brata, niti je zabeležen neki slučaj takve neke svađe i tako dalje. Dakle, reč je o tome da se za najpopularnije, najslavnije junake vezuju najrasprostranjeniji motivi. Od, Kaina i Avelja, Romula i Rema i tako dalje. I onda vi vidite Marka o kome se peva u Primorju. I samo još da kažem da su te pesme izvođene, ta pesma je recimo izvođena srpskim načinom. Zabeleženo je u 16. veku, dakle u tom izvoru, da je pesma izvođena srpskim načinom, tako da ne ostane ni ovo mutno oko nacionalne pripadnosti, ako se može govoriti tada o tome, na taj način kao što mi danas mislimo. One se teško mogu, dakle, nacionalno identifikovati bugarštice kao samo hrvatske pesme, niti samo kao srpske. One su svojina i srpskog i hrvatskog naroda. Vrlo su zanimljive, ima ih izuzetnih u estetskom smislu i predstavljaju tu neku kariku koja je možda malo poznata kod nas. Dakle, pre deseteračkih pesama, nekako pre Vukovih zapisa, bilo je izvrsnih zapisa, pevalo se o junacima i događajima, uglavnom o istim junacima i istim događajima, ali u jednoj drugačijoj poetici.
Veoma interesantna ta pojava Marka Kraljevića u epskoj poeziji, pogotovo što ste rekli da on nije samo srpski junak, on se prosto proteže na ceo Balkan i izgleda da se pojavljuje u epici i drugih naroda balkanskih. Zanimljivo je posebno što on je istorijski čovek koji je jedno vreme bio i turski vazal, znači prosto sa neprijateljem, tako kažem, sarađuje, ali ostaje i opstaje gotovo 3 veka kroz pesme kao srpski junak. Pa kako da vam kažem, Marko Kraljević je nekako, mi imamo jednu sliku, što bi rekao profesor Vladan Nedić, to je slika koju nam je uglavnom ostavio Tešan Podrugović o Marku. Međutim, Marko je u stvari uz Starinu Novaka jedan autentičan balkanski junak. I to je opet zanimljiva pojava kad kažemo epika opeva istorijske ličnosti, događaje, bojeve, avanture, ne znam, ratove. Ovde je u stvari epika u velikoj meri zapamtila i tu jednu tragiku. I ne samo epika, nego i ta istorijska predanja. Dakle, tragiku čoveka koji je, zašto je on Kraljević? On je bio mladi kralj. Nosio je titulu mladog kralja jer je njegov otac, kralj Vukašin Mrnjavčević, bio legitimni savladar cara Uroša Nemanjića. Pošto Uroš nije imao potomaka, mladi kralj Marko je u stvari bio određen za naslednika krune Nemanjića. O tome je recimo govorio i Nenad Ljubinković i drugi istoričari književnosti vrlo ubedljivo. Dakle, nije on bio nekakva neznatna pojava. On je bio određen za naslednika krune, jer sama titula mladoga kralja u dinastiji Nemanjića u stvari je obezbeđivala nasledstvo. Međutim, u spletu istorijskih okolnosti došlo je do boja na Marici, Marko je bio prinuđen da prihvati vazalstvo i negde istorijski zaista on postaje, kako bih rekao, figura manje značajna jer je on vazal, turski i sve je to tako. A s druge strane, jedan od najranijih pomena o smrti Marka Kraljevića jeste pomen Konstantina Filozofa u žitiju despota Stefana Lazarevića. I šta se akcentuje u stvari o Marku? Akcentuje se njegova pogibija na rovinama. To je potpuno tragična situacija. Dakle, čovek koji je određen da bude naslednik i tako dalje, je prinuđen da se bori u redovima Turaka, odnosno neprijatelja, protiv hrišćana. I kaže Konstantin Filozof u tom spisu otprilike ovako. Kažu da je kralj Marko rekao pre pogibije: ja kažem i molim Gospoda da bude hrišćanima pomoćnik, a ja neka budem prvi među mrtvima u ovom boju. Ja kažem i molim Gospoda, dakle on se moli Bogu, da hrišćani pobede, a neka on bude, i on zaista gine u tom. Da li je to on zaista rekao ili je reč o predanju? Ali to je jedan događaj koji prosto je bio dostojan toga da se upamti. I to je ta tragika raspolućene ličnosti. Recimo, zanimljivo je da je u jednoj odličnoj drami Mihiz, Kraljević Marko, iskoristio upravo tu raspolućenost da je dramski još više zaoštri i da pokaže kako izgledaju u stvari ti posljednji trenuci Marka Kraljevića. Dakle, nije epika samo događaji, ratovi i sve ostalo, nego ima tu mnogo preispitivanja, tragike u stvari, zaista istinske ljudske tragike. Moguće i opravdanja tog gubitka na Kosovom polju, odnosno gubitka države, moguće... To je sad, Kosovo je posebna tema, jer, pazite, nijedan savremeni istorijski izvor, nijedan od prvih istorijskih izvora, od savremenih izvora, istorijskih izvora, ne govori o porazu na Kosovu. On jeste bio poraz u vojničkom smislu, on je to bio po svojim posledicama, svakako, Srbija se nije mogla više oporaviti, ali je srpska država pala nepun vek kasnije, padom Smedereva. Tako da Kosovo je posebna, što Vuk kaže, Vuk je osetio to dobro i rekao je za Kosovo, da je to ona premjena, on kaže promena, koja je tako silno udarila u narod da je gotovo sve zaboravio što je bilo donde i odande počeo iznova pripovjedati i pjevati. Dakle, to je promena. To je neka vrsta kolektivne, kako bih rekao, amnezije. Potpuno se zaboravlja se šta je bilo pre, nego se odatle ponovo računa vreme na neki način. Tako da je Kosovo zaista posebna tema. Da. Ženski likovi u epskim narodnim pesmama su veoma snažno opevani.
Kako bih rekao, da, obično se uzima da je epika muška delatnost, međutim, ne samo da su ženski likovi opevani, nego su ženski likovi i opevali. Mi imamo niz, u stvari, pevačica. Uglavnom su to slepe pevačice, Slepa Živana, Slepa Jeca, Slepa iz Grgurevaca. To su izvrsne pevačice i na neki način one unose u epiku ono što je od nje čini jednu, kako bih rekao, plemenitu tvar, jednu kovinu koja nije samo satkana od nizanja, ređenja događaja, nego od tih univerzalnih stvari kao što su odnosi između muža i žene, brata i sestre, kao što su opet pojmovi porodičnih obaveza, časti, dužnosti i jedne, rekao bih, ženske emocionalnosti, lirske ustreptalosti. Tako da vi imate niz, zaista, posebno u pesmama starijih vremena, izuzetnih ženskih likova. Recimo, ženski likovi u pesmama o Kosovskom boju. To je rekla već profesorka Nada Milošević-Đorđević, da su oni prosto tipovi, ali ne samo tipovi, nisu samo to primjeri majke, verenice, sestre, ljube, nego je reč i o jednoj individualnoj, ličnoj dimenziji koja unosi uverljivost i istinsku, kažem, žensku ustreptalost u te neke opšte događaje od opšteg značaja. Pa ženski likovi, recimo kad vojska polazi na Kosovo, taj polazak se prati iz ženske vizure, iz ženske perspektive. Taj rakurs je u stvari ženski, taj prolazak sjajne vojske koja ide i tako dalje, se sagledava iz perspektive žena koje ostaju. Pa se uvodi motiv brata od zakletve. Onda vesti o događajima u boju primaju žene i one reaguju, onda na bojno polje odlaze naravno Kosovka devojka i odlazi majka Jugovića. Tako da vi vidite da je ceo događaj zaokružen iz, u stvari, iako je reč o epskom događaju, o pogibi za čast, za otadžbinu, za veru, za otačastvo i tako dalje, da mi imamo u stvari jednu žensku ustreptalost, jednu ličnu tragiku koja se prepliće sa kolektivnim nacionalnim udesom. Pa onda ako imate recimo Smrt Vojvode Prijezde, imamo jednu stariju varijantu i imamo više varijanata, ali u ovoj pesmi iz Vukove zbirke vi vidite u stvari ženu koja junaštvom postaje glavni junak pesme, jer ona bira da li će živeti nečasno sa Turcima ili će pratiti muža i u smrti. Pa imamo one čuvene stihove Morava nas voda odranila, nek Morava voda i sarani, ali to je, žena ima pravo na izbor, ona bira šta će da uradi. Pa imamo niz ženskih likova, sve do onog tipskog lika žene koja je sama ratnik, koja deli megdane i čak i u pesmama novijih vremena. Pesme novih vremena imaju manje tih, one su više istorijske, da se vratimo opet, više istorije imaju jer je manja distanca između događaja i vremena kada se o njemu peva, ali i tu imamo ženske likove i što je vrlo zanimljivo i svedoči o objektivnosti pevača, recimo oni su svrstani u neprijateljski tabor. Pa se može praviti paralela između Kulinove Kade i recimo majke Jugovića i može se praviti paralela, odnosno Kneginje Milice, ženskih likova u pesmama o Kosovskom boju i tako dalje. Dakle, ženski likovi su pre svega plemeniti. Ako vi imate recimo ženu koja je zavađena u braću Miri u pesmi Dioba Jakšića, vi vidite da su to nosioci univerzalnih principa koji su, a svaka prava književnost uvijek mora zastupati te univerzalne, humane i humanističke principe, da predstavlja, dakle, uzor, ona ne može da otruje devera, ne sme da ne posluša muža i ona pronalazi rešenje. Daruje, u stvari, deveru ono najvrednije što ima, što je ponela iz svoga doma, to je molitvena čaša i darujući nesebično ono što je najvrednije, što ona u duhovnom smislu ima, ona čini najplemenitije delo, miri zavađenu braću. To je uloga žene i to je na neki način i specifičnost ove epike, naše epike, jer ona spada u red vrhunskih književnih ostvarenja i to je važno da se kaže. Reklo bi se da epski pripovedač, odnosno epski pesnik, narodni, onu emotivnost koju možda nije hteo da
da muškom liku ostavio je u izobilju ženi jer prosto tako i treba da bude, muškarac treba da bude junak, a žena je ta koja treba da nosi. Čak i u pesmama, to je opet pesma Filipa Višnjića, srednjih vremena, o hajducima, o uskocima, to su događaji i tako dalje. Vi vidite Baja Pivljanina koji je ratnik, koji pokušava da izbegne Megdan sa opet univerzalnom motivacijom da se izbegne prolivanje krvi. Kaže, šteta tebe da pogineš od mene, šteta meni da poginem od tebe, ako sam ti brata pogubio, to je mene mlado i tako. Dakle, to su opet neke u najboljim, kako bih rekao, primjerima. Naša epska pesma, iako peva o ratovima, o bojevima, o događajima, o junacima, o slavi, ona uvek peva i o nečemu što je čast, što je moralno, što je uzorno i na neki način predstavlja, kako bih rekao, primjer određenih postupaka koji su, ali to nije samo didaktička stvar, jer onda to ne bi bilo ubedljivo. Ona to čini na jedan umetnički način, književno vrlo ubedljiv, vrlo snažan i na neki način ona je zaista, što se kaže, jedna klasična stvar. Dakle, jedna naša istinska književna klasika. Epske pesme kao takve imali su značajan uticaj na kasnije na potonje pesništvo, na našu književnost. U kojim pesmama savremene srpske i savremene srpske književnosti možemo naći korene i uzore u epskim pesmama? Dobro, ne samo u epskim pesmama, uopšte u usmenoj književnosti nalazimo niz, prosto to je jedna magistralna linija srpskog pesništva koja se ne bi mogla zamisliti bez uticaja i u najširem smislu folklora srpskog i srpske usmene lirike pa i epike. Od, ne znam, Nastasijevića preko Pope danas i do svakako Milosava Tešića, Noga i drugih pesnika. Zanimljivo je recimo da vi ako uzmete čak i takve liričare recimo kao što su Desanka Maksimović i na primjer Branko Miljković. Branko Miljković ima ciklus Utva Zlatokrila koji je u velikoj meri oslonjen tematski na našu epsku poeziju, koji predstavlja jedan od vrhunaca njegovog stvaralaštva, Utva Zlatokrila sa 11 pesama, gde se biraju u stvari iz naše istorije i tradicije ne pobedničke pesme, ne pobedne pesme, nego pesme koje pevaju o tim tragičnim događajima. Recimo i Desanka Maksimović i Branko Miljković imaju pesmu koja se zove Gojkovica. Pesma se oslanja tematski na pesmu Zidanje Skadra i tragičnu sudbinu plemenite Gojkovice i njenog muža koji nije hteo pogazi reč, ali vi vidite kako iz te, to nije obična transpozicija događaja iz epske pesme u nešto što je, jel tako, lirska pesma, odnosno savremena autorska i tako. To je prosto oslanjanje na nešto na što se vredi osloniti. Jer čovek ako ima na šta da se osloni, ako ima nešto što je u korenu njegovog pamćenja jezika i ispod i iza jezika, on to treba da čini i oni to zaista i čine. Čak i tako, dakle, moderni pesnici, savremeni, Branko Miljković, koji je uveo taj neosimbolizam i tako dalje, osjećaju, kako da kažem, da ta poezija živi jednim životom koji se preliva izvan tih kanona od tih 10 slogova. Dakle, oni imaju znatno širi te pesme radijus dejstva. Uostalom da su i oni neka vrsta prenosioca tih velikih uzora. Pa nesumnjivo. Pa čak vi možemo da idemo i dalje, možemo da dođemo do ne znam, rock muzike pa da vidimo i u tim stvarima kako, na primjer, jedan Johnny Štulić uvodi određene stihove iz naših epskih pesama. A to su, recimo, jao mene do Boga miloga, gdje pogubih od sebe boljega, to je prosto nešto što Marko kaže svom protivniku, priznaje da je pogubio boljeg od sebe, što je vrlo teško priznati uopšte u životu, ali kažem, postoje različiti nivoi transpozicije, ali nesumnjivo je da je izuzetno snažan uticaj te poezije i na savremene tokove pisane reči. Šta povezuje klasične epove drugih naroda sa srpskom epskom poezijom?
Postoji ta veza koja se može nazvati, postoje internacionalni motivi, lutajući motivi, rekli smo već Marko i Andrijaš, to je motiv zavade braće i bratoubistva, pa recimo imamo jednu izvrsnu pesmu koja korespondira sa Odisejom, to je Ropstvo Janković Stojana, je li tako? Niz drugih motiva koji se sreću kako u književnosti, kako u epovima, tako uopšte u rekao bih i mitologiji indoevropskih naroda, i oni svedoče o velikoj starosti uopšte epske poezije, o toj drevnom njenom poreklu, o toj arhaičnosti i o tome da postoje određena matrica koju mi često nismo svesni, ali koja je, negde se novi događaji utiskuju u tu matricu, menjaju se, dolazi do naslojavanja u zavisnosti od opet raznih okolnosti, tako da postoje ti internacionalni motivi koji su izuzetno stari, i možda još nešto je povezuje, recimo sa Ilijadom i Odisejom. To što je ona naša epska poezija u stvari zaista naša klasika književna. Dakle, temelj na kome se, kako bih rekao, ne samo u 19. veku, u eposi romantizma, nego uopšte mi možemo govoriti o tome da je to nešto što spada u možda najvrednije stvari koje je naša kultura uopšte iznedrila i kojom smo se možda najviše i približili Evropi u jednome trenutku. I to je važno da se kaže, to nije nešto, možda to deluje sad, to je anahrono, pa ne znam, govori se o ratovima, pa ideološki, pa mi, pa oni i tako. Međutim, stvari nisu tako jednostavne, to je poezija koja je uticala i koja je imala izuzetnu recepciju, ne samo epska poezija, naravno pre toga smo imali žalosnu pjesancu Plemenita Sanaginice koja je imala izvanrednu recepciju evropsku, ali klasična vukovska epika je nesumnjivo nešto što je imalo izuzetnu recepciju u evropskoj kulturi toga vremena. Ona i danas ima vrednost koja se može vrednovati književnim parametrima. Ne samo da je to deo istorije književnosti, nego kad vi pročitate određene pesme, postoje parametri koji će je vrednovati i na osnovu kojih ćemo vidjeti da li ona još uvek živi u nekim segmentima ili ne. Ne samo zato što nakon toga posle toga dolazi Njegoš i koliko se Njegoš oslanja na usmeno i ne samo na to i na epsku poeziju, nego kažem i kao vrednost po sebi. Ne samo kao vrednost koja je nešto na što se nadovezuju druge vrednosti, ne, ona je vrednost po sebi i danas, samo je pitanje da li mi možemo da prepoznamo, i naravno ne možemo idealizovati sve epske pesme, nisu sve epske pesme vrednost, nisu sve vredne, nisu jednako vredne, ali i Vuk je bio do te mere izuzetan antologičar, imao je prosto osjećaj da prepozna, da izabere. Princip selektivnosti je jedan važan, izuzetan princip koji je Vuk koristio. Najvrednije pesme je ostavio u tim antologijama i one i danas mogu da služe na čast svakom narodu, i srpski narod treba da je ponosan što posjeduje takvu jednu baštinu. Epska poezija prisutna i danas i u nastavi srpske književnosti. Kakav je odnos mladih ljudi prema epskoj poeziji danas? Razumeju li oni te poruke i uzore o kojima smo sve vreme do sada govorili? Možda bi bilo bolje govoriti o odnosu uopšte mladih ljudi prema književnosti, pošto je ovo vreme u stvari vizuelnih umetnosti, uopšte medija vizuelnih, i kompjutera i raznih interneta, to je sve normalno i to je sve u redu, samo se treba naći možda način da se malo približi epika, koja možda na prvi pogled može da malo deluje anahrono, pa se ne razumeju sve reči, pa međutim ona može također da, kako da kažem, ako se na pravi način pristupi tome, ako nađemo neke paralele, ako zainteresujemo učenike, oni mislim da mogu da prepoznaju te neke vrednosti
I ako se te vrednosti nametnu s polja kao nešto što je didaktika, kao nešto što je prvo važno, jer te vrednosti su važne samo ako nisu eksplicitno date i ako su negde prisutne iznutra. Mislim da postoje načini da se povežu sa filmovima koje oni vole, gde to je jedna, kako bih rekao, epska tehnika, i Gospodar prstenova, imamo i niz drugih filmova koji bi mogli da se dovedu u vezu i sa epikom i sa uopšte usmenom tradicijom, mada kažem, ni epiku ni usmenu književnost ne treba idealizovati po sebi. Kao i u svim stvarima književnosti, tu imamo vrednije i manje vredne stvari. Samo treba da shvatimo da je to ipak nešto što nema baš svaki narod. Profesore Suvojičiću, hvala vam na ovom vašem vremenu i divnoj temi koju smo započeli. Da. Reč je o epskoj poeziji i ja pretpostavljam da naši slušalci nisu imali do sada prilike da razmišljaju o tome, ili ako su imali, ovo im je kao dodatak njihovim promišljenjima o onome što je nekada bilo uzor srpskom narodu. Hvala vam.